Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yam, of course, mteta ikarela isiva ra Prince Rhangane. Leyi nga ta hi khiyilinga obviously. Naxonge Rhangane kahle kahle vanhu lava i bandi na broke swa tika ku va hi va separate loko khinda content kahle kahle man. Yam, so ka siku of course ra ti 2 ta September, no fika ni hlamala ku lantiso. No fika ni hlamala loko kha ni scroll ka account of course. Ya siva ra Prince Rhangane, ni fika ni kuma ku wait for it. Boom! Yi fike yi veka la cover ya yona. Yi fika yi tsala ku ma-fashion as you can see kwala. So yi fika yi pfula hi swona ku hayi ndi mpela i cover ya yona siva ra Prince Rhangane kwalano. Very ma-fashion. So I mean like ma-fashion swa tola ku swi ya kwini. There's to do with fashion obviously hi ta ku yini. Yeah, so loko hi cheka hi swona ku yi mbale swa vu Igwe. Swa vu Igwe swi le Nigeria. As you can see kwala na swona ku na resemblance ngopfungopfu ku ri hi vona xilo lexiwa va xi rhandza ngopfu lexi ma Nigeria lexi va nga yi nga xi vekela la nkolweni siva ra Prince Rhangane kwalano. So loko fika hi chela ka Google Lens ha kota ku swi vona hi kota ku swi verify ku hi un'wana a nga fika tlha fika kaneta kwala swi swa simple ngopfu loko hi fika hi cheka ka Google Lens we can see ku ri impela swa ma Nigeria. Swi clear guys sweswo swa ma Nigeria as you can see kwalano. You can also click this image hi kota ku swi vona swa ma Nigeria. I ta tlhe swi prove in beyond reasonable doubt as you can see swa ma Nigeria swimbalo leswi ha kota ku va hi swi kha hi swi vona kwalano. So ya loko hi hlaya kona swona va tsala ku very Igbo man, very Igbo. Well, Google, it's a member of people of southern eastern Nigeria. So as Master T, ni ngo loko cover yi kahle yi sasekile ni tlhela loko at least siva ra Prince Rhangane yi kombise vununa phela i khale man. Na video a read namuntlha ya Master T ku sani kume yin'wana file ku a yo ku chava chaveni siva ra Prince Rhangane u humesa hi ku a ku ri khale swi discuss ni ku yi fike yi humesa hence already a endle na video yi kombisa ku president yi nga sa swi tlhe ku si lan'wina yi nga ha ri na mhaka na swona ku siva ra Prince Rhangane yi ku chava chaveni so at least yi kombise vununa against Xonge Rhangane ku amena swi nga ri ku hlangana ku yi chava yi kha yi chava wansati swi nga hlangana yona yi fike yi rhanga yi tiyisa xandla swi tikomba ku impela yi wanuna. Loko se ya suka yi suka very the beef yi nga ti expecta mina honestly speaking and I expect a beef from Xonge Rhangane and then yona siva ra Prince Rhangane loko yi ka yi nga chavi ku a ni hayi ve khe swo kha yi chava yi ngo tlhe yi delete mara beef yi fi boya kwa yi va kona man. Loko yo remove anda mjoko yo remove and then ta make sure na yi kuma file mara beef na yi expecta ku yi va kona ka siva ra Prince Rhangane. So swi kahle swinene because Xonge Rhangane a nga za a vula date ya yena ya sweswiwa hi ku na hi tiva ku ri 31 or 30 kwala ta August. So swi kahle loko of course yi kombisa vununa ku ya humesa ku Xonge Rhangane vona a tsarini 5 hours ago a fika masiku loko no yi va album namuntlha mi nga vona mihlolo a ye game ke game. So at least siva ra Prince Rhangane yi hatli endla a move before Xonge Rhangane a endla swin'wana. So ya Xonge Rhangane sweswi matimba ya le ka yena ku vona ku yena i la ku swi endlisa ku yini wa hatla a release before yona or kanjhani because loko kha ni cheka date ni vone hlava kha kombisa ku yi ta humesa on Friday. Friday Javila. Friday it mani Friday 86 ta September. Se leswi nga tshamisa swona sweswo. Loko ra mu subscribe banda kombela mi tlika subscribe because hi ta khi hi hlaya list liya track list liya hi ngo mi swi tiva ka Master T ku swi endlisa ku yini hi leswo. A ni kali vanhu va xikhoma ni va ni ri ku drive ka Benz loko muzimi nga ni kumi fonini ni va ni ri ku drive ka Benz. Ni vone un'wana a ku yi xaveriwe hi nsati na wo byela va xavela mhana wena a swi bihanga. There is nothing wrong. Yi xave nsati a nga ku bvola nga twa va ku va pfalele ufeme ku wiwula na wa swi boyo loko i twi nga ku yi xave hi nsati lowu nga wa mina na wehe wo byela kumbe i byela wa wena nsati na yi nga ku xavela ko ku vavasatana a va fani kumbe byela nyini byela papa a xavela nyini Benz na hi vona loko nga ku swa ku karhata a swi bihanga. Sina malebvu swi endla yini swa luma misisi na malebvu swi endla yini swa luma swi ku karhata kwini ku ina ya wena misisi hinkwako i na misisi miri walowa wena i la ku languta misisi ya mina mara ina ya we misisi miri hinkwako i la misisi na kun'wana mara i la ku ya languta misisi ya mina loko swi sukela kwini yi ku hlupha hi kwini ku a yi dyi vuswa bya ka n'wina a yi ku hluphi ka helo we mara ya languta misisi ya mina.